Okay, basika le khekhe akenilize basasika le khekhe sika hayi ayiphansi kakhulu baba salobuya baba ufuneka yaphansi kakhulu hayi baba ngentenga yokukhipha la sebazokhipha ngilapha isitsha le plate le khona la ngapha le plate elikhulu. Thank you. Okay, keep futhi ngabo phinde usayile isitshesi ngapha. Okay. Tena ke isikhathini samanje. Eish, yabo baba. Sathi busy ngapha nekheke bayaqhumisa bona. Yabo ayilunganga le. Okay, esikhathini samanje ubaba uzawufita umama ikhekhe asazi ukuthi umpha kakhulu umpha kancane ezidonga umphile nje hayi zonke alitholile nje into ebalekile leyo nalithola ukuthi umpha kanjani kakhulu kancane right mama phela bakhuluma nakho right mama yabo kumele ukhuluma uzozithula kanti awukho right yabo so right mama baba mbuze right mama usashoda awubaba uthi usashoda mama mphinde baba ungasabuze mphinde okay so say 10 yaka baba noma ngafaka yonke into hey mama uyashaya hayi mama uyashaya vele so right baba so right so angeni bashuteni bamela phambili hayi bazana sicela isithombe sekhe